Ampumuza yagambe ebi obw'emyezi 15 etendekero muri enkora ya skilling in agripreneurship for increased youth employment se project muri Kabale district yabanehebwa ebikwatu. Omukoro gwakorwa hari mushroom training hamwe na resource center omuri Cyanamira. Ebyahebwayo abamuza tanka, spraying pumps, electric ovens, ensigo z'obutunguru nebindi okugumza mu kutungura project egi. Abo kuba abazire bito bari bakora mbwene nito bo bwiro twahirwe bitongore nka AVC Foundation on project nkezi tutakaze kozesa tukatamwe muzano kashanga twafero mbwene tugende tuzikozese tugende tukurakurane tugende turonde sente iba twiriza tubikozese turije kubiguza tuyihe mufite no muza group no bwangani tukorere hamwe ntuza kubasa kubingo boro waze nyimoko no basa kushanga hariyo embibo z'ebihimba ezibaraja ezinizera shubatikwe ningezo bucori ningo shange bakugira omugusha bagiraga ngo mugusha bwo kwehangana no kwishe cyane bwo kuryateka kugira akantu kugagira kikwaza konka wahinga mugusha no rucori rero mushana tukatera urucori ruragira ki ruraremwa. Amukoro ngugumwe orukwembera ebyemushuburo omuri Kabale Bruce atwa ahabwire minyeto kukoresa kurunje ebahirwe okutungura ebyanga byabo ugenda bikozese kurunji kandi agisiyo tsimire ba bosses abaratisibipa nangwa parashobora kazame yindi project tubashaba ngo Kabale mu considering nangwa ndakigezi yo na yitu mwagireshi ariko mwakonsideringa munongo nyine nko kubiri kunyamba munongo nakubanga wote byine tukabasakora kabasakumye for example onjire nke bituzi kandi ari kurabya kuzire wine nke yisora mwari kurari kuzamba kushishwa no bisoro no bikwata ariko mujye yisora bya kujya bigume bibonire bita obuhingi n'oburisa n'obukirabe kiri kimwe ahabinte biri kutayizihanga eminyeto mingi teri kubyejumbiramu gashakwa Job namanya omuri Kabale.